tuk chuak nuam vek ule vain nun kong ruai tuatan thamuan na dikti kan zir ho le do nanga vain nun kong ruai tu man kan tum le theu don nia Isaya bung somli pathum chang ni thu hilo chiar le masa ilangin tuite in dai kai lai po in ke in ne na ka omanga ului te in dai kai lai po in a chim pil lawang cheu lalpana thu mal som ro se amen letukin chu kan rong bol pui pastor te le missionary te ko ran upa te COVID-19 awang te nat na rang awanga van ko na chang tu te pualin sharing han nei kadua tukdang ang lo de unlakin tukin chu hetilam hoi hianin thu cha ngai thaila ka hanti lungan tileng thar le ani lapakhat a oma chuhla chuan khovel hi boma se I so kanei ti hia oma hela hi Catherine J Boneri Reverend Robert Landi afanu hlaphu ani asapla chuan faith it's hardly joy Jesus is mine ti ani Reverend Chow terale linani ome lathu in nga na chu pathian thu Bible atangin hlathan khom te bung ni chang som parukami khani kadu tak chu kata ani keipo ata kani ti thu hi ain nga na ni ring tu lalpa achol te chu thi lau na boya ta Christian atlan chu to awangin thi na chu lalpa nen phur thleng tu to lai lir moi tak alo ni ta zo ka ti chuan kan mit mu phak lova hian chu thi na chuan pathian ne na phur thleng thin ani suala wanga mel manunung berti bova omtur he thi na hi thole na mangin lembo ani to ang ti in Bible kan mu anga lel hle mai chuwang chuan kan mangai kalta te hi kan mule to don lo ani lova relo te atan kan in thren jok mai ani thi na hi suala wanga mi hring ten kan tor thei re om na kan tor thei nunung ber ani thi na pia lama chuan sualin ring tu te a khoi poi to reng rengai lovani chuwang chuani ang Reverend Chanchin moya khanin adam lo chia ma vanram te ahan fang nia asoi lai khanin khovel lam ngai na hi athifai vek mayane tia thilni thei tak ani in ka hria ani chuwang chuan lalpa thi te hi an thi kan tia arap thak kan tia kan lungaya kan mit tuetla thi te hian nuaman lo ti em zo alo ni chuwang chuan ring tu te tan thi hi alo hlo ommia lovani ti chiangin ka hria athamun thlak dai zo kani suala wanga mi hringina har satna ato theinu nung ber mel manunung berti bova om tur thi na pia hian suala wanga lunga ina omle to lo hi anga lel om na ber po ani in ka hria ani lalpa chuan ama ring tu tele achia hlo te chu akal san ngai lova azol ni Isaya kaltlangin kan hne na tui te in dai kai lai po in ke in hne na ko omanga lui te in dai kai lai po in a chim pil lawang cheu ati ani thi na kan hnai po in I suan min zui je la anhe na vanram thlengin min roi don avan ro pui lalpa chu fakinam ro se lalpa chia hlo kan rong bol pui tengei po hianin lalpa le achan chin tha awangin an nunna an lo chan ta Clement of Alexandrian thi thei lo na hi wana chau ka changang atiangin kan thian te kan mangai kalta te po hian chu thi thei lo na chu van rama an chang ta an nung ta zo ka thi thei lo na silfe nin lalpan athuam ta ani hospitala kan in tlan puya hospitala kan in admita antan van alo nai ta zo kaniyang an nupui le an rong bol pui te ko na ayin lalpa ko na van ko na chu aring to zo kaninge yang hospitala kan in admit kan ti lain chu hospital atang chuan lalpan van rama a admit ta hlom ani
chuwang chuan voina hian lungain khua har thin ma sela lalpa wangin thamuang takin I omang ring tu te kan van nei na em chu nun hi olsam lova thi ero athamuan thak ani harsat na in kan nun hi adel chau fo thina thi chu thil rak thak tak angin ngai thin ma ila dam aya nuam jok chatuan nom na mun van ram be sei tur kan ne wang hian mini hlo ber kan ni ti hiring tu ten kan hriat thar fo apoimo ani chu wangin thamuan na dik thi na kan nei po in lali suan min zuya anena min hruai don van ram thlengin anina ina min hruai hong don ti hi wena hian kan thamuan na in na ni sela kan jin te kan fa te hostel kan da te hian mani in thlen an ngak lela mani na nu le pa te kianga lungwang taka oman chaka an kho har na te tire tura an mangai te kianga oman chak thin lalpan nakina kan kho har na zong tire tur hian ke ni po anena min hruayanga chu kan in nget wana chuan hlim takin chungko kanin mukhom le ang chu hun chu be se na nen thirela wenahin pathian thamuan na in min chen chil reng theina turin lalpa hi isom tharje lang wena hian thi na awanga lusun khohar lare lei theilo kan omani po in thi na tor thiam dan thaber chu I suanen ti hi ani nali suanen kan khohar na te kan lusun na te hi ituarang kan mit tui te hi leilama farthin ma sela kan thinlung hian lalpa lam hoitlat ro se ti hi apoimo in karhia lalpa na thu malsom ro se amen itong trayang lalpa kan pathian chungnung bermin mangai tu e khovela hian thamuan na tur kan zong thina sumle pa in min thamuan theilova lal na le thil ti theina po in min thamuan thei chuang lo khovela hian nangma lo chu min thamuan thei tu ma an lova chuwang chuan thamuan na dik chu pathian nung kutatluk lu hiani ti hi atharin min hriat tir le la lalpa nakina inhena min la roi ve don ti hi kantan ring tu te tan thil rap thak ani ngai lo thil thak lel ber ani thin chuwang chuan thi na kan nei po in I suan min zui ti hi kan thamuan na in nga na ni sela imi te hi min hlat ngai lova imi te zok hian lalpa kan lo hlat thin zok che ani chuwang chuan eng tiklai po min nai reng thin tu pathian kan kianga om reng thin min chen chil tu min nun chil tu pathian thamuan na chuan in kol tira in ngat fo thei turin nangin imi te hi min tran puila wena hian he thu cha ngai thatu te zong ne na hian an ne na I omani ti nangin hriat tirla I thamuan na thu in nangin thamuan zelang che I khongai na lali so Krista mingin kan ron dile amen